in October ni som thum in rin ni hian pilal eng kimete chung kwa damlok na wanga bu seng lei thei lo chu oi me ten kan seng saka tuna hen atam jok kan a zo to a thenen lo bomek bokana kena bu bok na mun te kan thlir do na ni kan bung dar deuh hlek thria tuna hen la hen adina oma he tilama hian muna ania zona eltia ni pathumin among atang an dom bokani he tilama tang among an dom boka manungi ulai mi khu pukela ro luania hi opia ta hian samiania rin puya saka BMA matlani tilama hian a thani tei apiale a son mariani luanga chotria puvantea dinga at na sakop mai buhi lo ngui deuh hlek to a lahi bu vuak na mun tuna vomek sa sang te ania tilai tel vuak tur tel mek hima puya thanglama tha so tilama pi ber so puma nga kania lahi bu vuak na mun ani hetilama hian bu phal ther tu pe kania jakopa puro minga sanga zavi mingi le fela nan sot an nunga tanga ron puchuak loi so pu minga ko la thang berami khu eltia nia adot che khu pu chun tlangwal ram hlua materawa chama boyania prisi bu phal thiar tu ten ni ku tilai mi go chu vatu hetilai hi kan ei rong bol na mun ania puram nga moya tham be chanin ei rong kan bola lain silpolin kan zar boka hi kan ei rong bol tu te pinguri le pusoma ni hei lai hen ni sa ei rong kan bola phai ani boxia chetvel a ha thak viu mai the ni fakte le a khote le chana ti zong khan hatlang kan ni a tuna hian a tho khat na chol gan manglok ani e lai hi kan choi kan tum na lai ani silpolin te kan han zara ku tilai hu kan bu vok na khania thenin an thiara thenin an vua he tilam liam deuh hret a hen tlem la lo oma chu a to kan om boka member kan thok chuak thakop maya vo in hatlang ron thok chuak zong te chunga bran soi me mingin lom thu kan soi tak meu ani